Kotoma Ainapeta itodiarta ida bonebe akwana Alacun retired bishop nyesde ponio ai perikini bere anuetunga ilreini kini Immaculate Conception Cathedral ai taraunu nyesi Episkosi Soditi lo atulik loda idayo akelesia Archbishop loko Tororo Diocese Dr. Emmanuel Obo nyeste buna ingarenikini aili pasini kotoma apara na yareiti kwada adaune rai tolomone program be buna raunu kwa nata jaunda ailepi St. Austin Church Mbale kanesa biti osani kanyeuni lwa paran unyiuna kwanu kanyeuni akaulo na ailepi abunere ngora ejaunda kwana ikolerenin osani tomona rei lwa tibong ai walakini chuti ingareni kitosido luo ngora dinare kedaili pasini ane balasa ejaunu bobo emasi osani uni ingareni kiteda akelesia nako 10 onyunda kwana neni akaula ile pasini angono abunere soroti osani kanyeuni ejauna ile Immaculate Conception Church ingareni kiteda dinare lo soroti etunga kesde pedorete do kwana dolonoki nika aitolota itimesha kechem kwa daiperi kinereda kwanake akelesia tonisani ya reilu atibong neda ejauno rubobe maase chelo da ingare nikiti akelesia no wera osane kanye lu akwar akelesia no kiere nyesde buna ingare nikina ili pasine o sodido osane kanyango ni wali anyara nyesde buni do kwana anyara unude moyo oto maili pasine inuda ejaikinos kana iya rate osani ya reilu atupuruj isaseredoti ni kierekada engare no kolukaidini keste beit do kwana abeinikin aitolota ili pasine Immaculate Conception Church otomosane kanyilu atupuruj aida nyesida do ebuni aitolosho osane kanyilu atupuruj yareta ili pasine no daida otoma akelesia ingare nikiteda Archbishop His Grace Emmanuel Obo aili pasine inu kaida kedai dayoda ejaikine do kwana Immaculate Conception Church soroti kana iya rate bom